Ekitabo kya Nabi Amosi eshura ya 6 ebifubiro bigumire birije ahabwa ebibi byabo. Bari akareeba abagaamisirize omuri Sayuni n'abatwire omu kibungo kya Samariya batiine kibeetiireho abakungu b'amahanga makuru agarikukira agandi agwo ab'enju ya Isirayiri biijaho. Mwambuke Karune mureebe murugyeyo muze Hamasi enkuru bwanyuma mushuume Gaasi y'Abafilisitiya. Nimugira ngu nizihita ezi nsi z'obugabe? Narishi ensi yazo neekire yanyu obuhango imwe abatahari izooba ribi mukiriza hiyo ekitebe ky'obubisha? Bari akareeba ababyama aha bitanda by'emiino y'enjojo bakegororera aha bitabo byabo bakarya ebyana by'entaama nibabiiha omu busyo n'ebinyaana ebi barikwiha omu kihongore abeshongorera aha nanga ebyeshongoro bitiine buryo bakegunziira ebirikuteerwa nka Dawudi abanywera amarwa aha bishare bakeesiga amajuta marungi munonga konka batasaasiibwe kucwekyerera kwa Yozefu. Nikyo baribandiriza abandi kutwarwa omu bukwatwa kandi okweshemeza kw'abarikwenanuura kukahwaho. Mukama Ruhanga yerahiire. Mukama Ruhanga ow'amahe naagira ati: ntamirwe amaryo ga Yakobo ebigo bye bigumire nimbyanga kandi ndyahayo orurembo n'ebirumu byona. Kandi omu nju emwe kuharisigaramu abantu 10 baryafa. Noine obuzaare n'omuntu omwe aharibo kwariija kumwosya aryamutwara kwiha amagufa omu nju abuuza ori omu kishengye ati: hakiriho ondiijo okiri hamwe niiwe? Onamugarukemu ati: ngaaha. Ori amugira ati: hunama titushemereire kugamba ah'izina rya Mukama. Ahakuba reeba Mukama naaragiira enju mpango neija kushenywa n'enkye eshenyagurwe. Embarasi ziiruka aha nkiri, omuntu ahingisa ente enyanja. Konka imwe eby'oburyo mubihindwire endurwe n'ebyana by'okwishikirira mwabihindura omuravunga imwe abashemererwa Lodebari mukagira ngu mukwasire Karunayimu ahabw'amaani ganyu. Ahakuba reeba ndyimusya ihanga ribarwanise imwe b'enju ya Isirayiri mwe ribabonaabonese okuruga ahari kutaahirwa Hamasi okuhika akagyera k'omuri Araba. Niko Mukama Ruhanga ow'amahe arikugira.